ole ama sa in thlir tu te chibai ka buk levek chewa nituma chuan he kan muang hian scooty in mi pahnih sulum aron ti ni hi mizoramnews.com ina aron tarlan ani chuan kan hriat takin tu lai chhawa phei chuan a motor accident kan ti te chuan hei two wheeler phei chu kum tling lo ina an khalani chuan a hremna dan po a khau viau to ni chuwang chuan tutuma hian tu tangel che suala khoi ve angian che sual ti te a karon soi chiang dor ani a china kan ti ang khanin a two wheeler ngat he chu kan film khor zual a poi mo tak zetani ni za ni li thariat sani somni pali dar rukle mini somli panga vel khan lalian sanga kum somni sai rang dor veng chuan si muya scooty imi pahni asuhlum si mui we mer hruai tu te hne na tonga bengwar na thudon danin scooty in asutlum te hi la chuan oma kum somli panga ngal chom le than nga ya kum som sari pakwa Myanmar atanga izola ron ral tan si muya ra tlan ve tho achung te tlo akalane noel lal mingi kum somli panga vel po scooty hian su in hliam atura damdoi ina enkol mek ani aron ti boka ni eng poni second year zelang scooty hian than ngai le noelite in khom kal tur main road an chuak chiat chu su in an pia om lel chuan om hi asu vele ngala ni than ngai hi civil hospital aizol pan pui ani nuwa zandar som pakhale minute somli panga vela athia si muya achung ten ruang an la ani lel chuan om hi sai rang phc pan pui ani nu loka athia an khuwa arwang la ka ni bok aron ti ni ya engpon hi se a atlan chak viau dor ani ti kha aching hle ania apoi tak zetani hei kan muangin a mi fel tak tak te ten an boral ania mi pahni lai me scooty che suala khanin an boral rup mai ania chu chu mizorama tak phei chuanin scooty awanga a mi pahni a rual boral kan ti don nge voi khat che sual na scooty che sual na wanga mi pahni nun na an chan hi ala tam view lo mai the ni a zia lo khop maya hai kan muang hian daruk le mini somli panga avela thil thleng ania hai tu na nga phei chuanin azuru chunga motor khal lir thei khal kan ti te hengde po hei dan hnuai chuanin hrem thei vek an ni to ni chuanin tu na kan muang hian tiang hianin kum somli panga mi le kum somsari pakomi an nia an uiom hle ni chuanin hemi a khal tu pa hi kumatling to em license te anei thra em ti te khating engkim kha an chui ngal bok ania heti nga tak hianin ani chira kan soyang khan two wheeler khalemo motor pa ngai chelek emo poni sela dan waya khanin license te khating chi kumatling lovem ti thleng khan an lo fi hlim lo ani vai chuan nu le pa te thleng khanin zela an tang theine chu tu la ya dan thar berania chu wangin lir thei hrim hrim ke palin emo ke pahni na emo kan chelek don ani chuanin ke mani khanin a kan qualified phot kha poi mo ni scooty khaldu lelian sanga po in hliam tuarin damdo ina in kol mekani aron ti bokani ya enge a case tur ti te chuanin a speed a chak over em ti te chuanin a wrong side lama nge tlana ti te khang thleng khanin tuna hian soi zui kha a hlo hle ani tam takarin hnial zui mek bokani ya heting anga mi pahni ina anuna an chan tak sia phe chon a case sia theu neu viau inarin nom lawani tun nai kum ni kum thum a kum li chung po ati thayang chu khatiang chunga po khanin two wheeler te tingang a motor accident awanga boral ta kan tiang chi Mizoram a hian an lo tam hle ani chu chu ti sik sang sang ai zo changa ni lowa thingtlanga thleng khan tinganga a motor tlan liam kan ti te two wheeler ke pahni na yang chi a in chu kan tiang chi te po aniang chu khatiang kha Mizoram chunga hian atam mol mol via bani chuwang chuanin kan tu le fa te lo om le zel tur khang thleng khanin rule se kan ngai poimo a kanin hril hriat tam hi a poimo hle zon ti alang chiang rengani tuna kan mu hi mizoramnews.com ina ron tarlan khania ni puite phun thom kan la hrelo tbc haron tikul mai ania hi a tia enge a topic kan ti dong ya subtitle kan mu atang rangot po hianin MNF te congress lampang te an soi dan tur te an lo hel dan tur te kha chu a chiang ngal le ni ya me puite phun thom kan la hrelo ani tin pu tbc na ron soi ngal kul mai ani hi eng lampanga nge mi puite phun thom kan la hrelo ati na lai tak chu ti kha a lai mu karon khor chuak dor ani ya eng pon i se he tu lai chawa phe chuan congress lampang thalai hruai tu te MNF lampang te pon ni khang kha an tang filor fia hle ani ya zpm tan chuanin thei to patran le zual kha ruling an ni angina poimo zel ti alang rengani mi puite phun thom kan la hrelo tbc augustinga sani somni pali he voin tlai lampanga aron da khani
ZPM chuan voin ninga thariat sani somni pali chun khan an office sa chungin khom an hmanga thusoi tu advisor to CM TBC level chunga chuan budget an phar nuwa mipuite phun thom an la hriat lo thua soi TBC level chunga chuan budget voi khat an phar tak thu soin he budget mang chho mek tu mipuite phun thom kan la hre lo le fakna thom hi ngai thak anuam tak zet ani Chief Minister Western Zia le Minister te Thorim Zia soinuam ti tu chu opposition te an ni ZPM sarkar khan mipuite be sena chan ve ti lotin ani in ka hria aron ti riap mai ani yak engpon i se TBC hi chu mi huaisen tak mai ani a ti lo chira phe chuanin ti lui tir po tu mila a ti ton lo hrim hrim ani ti khan ama mudu tam takina an soin dan ani chuan he kan muang hian a budget a voi khatan phar nuwa khanin mipuite an lom hlia ani mipuite hianin ange budget phar nuwa hian ZPM laka phun thom ang chi te lungoi lo na hian la nei mi lo ani MNF lampang te opposition lampang te hi an ni zel zo ka ni aron ti ani hi ep tu lampang opposition lampang chuanin an hel view don ti kha a chiang sa renga ni eiru ko lo anin tiam ti soin TBC level chunga chuan vo in thlengin kan fi hlim ani kan khing puite hian kan tu soilak koi an thiam hle ti bak sarkar han puina man nei lo dom kan ngai dom ka lawa akang sa te nen nung thak in hi ton hun lai aliam to a tuna chuan kan tran tlana kan dik tlana a tha zonga kan in nor ton angai ti in kalphung thar siam turin na hau tak tho angai thua soi advisor to CM chuan sarkar lai pui atanga kan chan pol ve tu local tam taka fim khur le uluk dik zo ka kan kalangai ti soin tran po kan la reng ani state in project priority mo mal anei angaya na thok tu thok zo si lawa kalsan atama wangin project tharin ator pha mek bok cheng veibel chenga chin project tram khachunga thozo a ommu mal thin lawa wangin hengte hi kan tor pha ati aron ti boka nia apu DBC a tuna thu soi rengo ta po hian congress lampang te MNF lampang chuanin an hel viau don ti kha chiang sa ania helai kan muang hian state in project priority kha anga le anga ya bumal taka nei ngai ni aron ti bok ania impon i se congress lampang te na aron chan le dan tur hi hriat acha kom hle to ni pu DBC angat phe chu an tlin tir po khanin mi tam takin an soi sel ber khatila dot kan soi lawanga khatiang khop khan TBC chungchanga hian in nial na te khatiang thu noi kha atam ngal hle khania tutuma aron soi ngat phei hi chu MNF lampang te khatiang opposition lampang hau chuanin an hel viau don ani chu thil chiang sa ania amaro chu ZPM lampang te kan dik to ka ni engma kan ei ru lawani chu wang chuan keni ruling party min era khatinga nga a chhezonga min soitum phedang chi party te hi chu lo bo ve mai ro se inga ma kan ngai lawani aron ti riap mai thin khania hengpon i se ZPM lampang teng tin nge an kal zel don tuna hian be se na nen mi pui tam tak chuan thlir mek bokania chuti rualin anrin ang mi pui tam tak ina anrin ang hi an ni lo chho ve zel bok ti in mi pui tam takin an soi chhuak mek bokani TBC level chunga chuan cheng veibel chhezanga man aizo smart city chu kum som chungin an phok zo man lo ti soin tuna fur alo thlenga vanapa hol kote chu tui atling champu renga he scheme la hi top dei to le nga la ha thak takani thogrim te chan bau hi khoya ma abo ngai lo dan waya dik takin akal thei renga kong dik kan zona tur dal tu ini labangu ti in dik lo ti tir tum ten an huat hi an poi sak don lo thua soi aron ti riap mai ani apu DBC a strong kam te thiama ani hi ton hriat po lo nga ve view to khania chuanin ZPM lampangina hetinga nga huai tak mai aron aw chua pui thu hi congress lampang le MNF lampang hian an tin aron chan le don kan lo thlir zuenga tula chu in be na te hatingang chi politics boro ka aturu hle ania hengpon i ZPM lampang te an lakal fu chho zel tura pokan be se le zual bokani